Empaka za Christmas carols zigenderera hamuramogwa izobo munsi yijwire kandi zikorirwa ahambuga z'ekereziya ya mabonwa. Empaka ezi zetabirwe mu kwaya kurwo muri Hikamwenda Kakijoronga Mabona Youth Mpasha hamwe n'ezindi bitu ya mabona ni yesingire zindi. So tutujaka pali sheji omahisa nyungu tumanyisa ebirani byoshongurwaha nebiza kutuyamba okutaha omuntekateka n'amashemererwa g'ekiro kikuru kya Christmas. Abatebekanise pakezi batugambire kigenderwa omwaka okutukuza kutandika n'omwaka okupapa yarangirire ebiro 9 kwezi kwa gatano omwaka 2024 ng'omwaka ogu 2025 okutukuza kutandika n'omwaka gw'amasiko omukweshongora ekigambo kyarahanga nikibakikora ki kirabona so nizima kwaya zona ezaparticipatinga omwijoberi ukatuboneza tukashemereza. Kwaya ya mabona ihangwire empaka zo kweshongora hirwe kikopo n'embuzi. Tutebekanise nk'abandi twaronda mutendeki bamwanzira hawo kongo warukura muziki aha dinare yibanda tware sente nyingi konka tugize ngureka turondogo omuntu orubo kugira ngo baba director wa music tubasangwe cyo kubona okora nonokora ki noba no kicenga. Gashaka Timothy Mushabe.